Limbad na oras yung manen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga income na pili ay tampok dito ilaing channel kayo, Iloco Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Madamang nga gitintin na giti umapoy abala. Madaman santi gubat dagito agkaro ba pagilyan. Kalpasan na, no anyalay di tantar aramide ni Herojas. Masapo lang malapdak. Ay, kumar! Oh, Nadlaw na tansan. amo na lakit di nagluganak iti daytoy alugan daw ang. Ay, saan natapay ngaynggan apaltugan? Ning paglakit din tayo na ilisik tilugan tayo. Kapilitan abalsek. Nakadaan sa ni Herojas di parang balsek. Naglikig tilugan na. Nasaysayatin matayo. Madamati ko ba't naglisodado itagkaruba pagilian. Sakpay ang makadlaw na. Masapol ang makaadayo kami iti dahi ti apas at ti pagilian. Manglikawak iti pangitarayak iti logan ko. Ti kawak ni Herodas. Nanyamang ti mapasamak iti dahi ti apanagrangat mi. Makamon. Ang isapsapal ako na adimtim kami kin ina dito eh. Nalapdak di panagaramig manin ni Herodas. Di panagkupat dagiti karuba apagilian. Sinalba ni Don Gonzalo lakit di dayto yung mauawag. Saan amamingga? Napananmot nga ta ni Herodas. Apay nga awan ije balay da. Boss, siya ka na di bangsong bata di telepono. Chakon. Hello? Ninong. Naggapo kami kadag iti pasurot ko. Iti balay apagyanan ni Rodea. Ngem awan ijay. Diya ka mo no sa dino tinapanan na. Anya. Wah, sinalbag. Imbabanan. Boss, saan nga ta? Nga da na Herodas iti bangkag nila kay Pitong. Ang mga ano na kasinara kini Kumar. Gayam. Italang amalagip ko ni Komar. Mapan kay Jay. Pugpugan niyo paikit din ni Komar. Ano? Patayin yun. Gugura ka, kumar. Nandiyak na ilisi at ako sa tilugan ko. Ang mga pinabutak na kumar. Ure, tamadaman ti gubat dagiti agkaroon na pagula. Kastati kaya kung agiinlungaw kayo. Agiinlibos kayo. Amen! Nagsartan samat lang di todo. Angam, asin nga taday tagtuktok to. Ingat naman nung Komar. Naimbang nga oras mo, Samara. Nagkabo kami di bangkag. Nga mawan ni Kumar ay kalapaw na. Ngam awan dito eh. Saan mi nga amuno sa dino tinapanan na? Saan kami ang nakarwar itay? Ta nagtudo itinapigsa? Kad ni Herodas, este ni Rodea. Saan ka di ngay may dito eh? Nabayagan na saan mi ang nakikita? Sa dino nga ron tinaparanda ya babae. Sige, Samara. Mapan kami. Ganun kaya
Ibagam to'y di daya ko marnumay. San langan nagparparang kada kami. Kumani kumar. Ngamawan mata. Nagturungan na mata. Anda na kaparparda sa magsabat kanya. Nagistay na na doon partilugan ko. Ni kumar lang kiti dayta. Anya man ang dahil yung naramid mo, Herojas. Kahit mo nga gubat sa malubungan. Wan! Tatno ag inungaw da aging ga iti awan mabati at tao di trinlubo. Ulaw ka talaga. Takas ka. Nasaysayat lang aron. Agipusak di kinatakas mo, Herojas. Ay mabaglangan. Ano ilisik tilugan ko. Pagbabawian to daytoy kumar. Siyak to ti kabibilugan iti daytoy alubong. Tatang, apay nga ta birbirukan ni Dalmas ni Rodea dito balay. Ay, jakman amaw. Oray ni Manong Kumar, birbirukan da. Impang tada pay kit di. Asaan laangan nga agparparang kanu kadakwada. Ay, sa dito ngamin ay tinapnapanan ni Rodea. May ramraman pa kada taon. Nay, anya ko ba ti pakairam-ramanan tayo? Agkadwa da Crisante kan Rodea. Katapay raud. Uwan tatang, apay asap sa pulen da. Ay, day tati saan ko nga amaw. Saan mo't nga imbaga ni Dalmas tiga po na. Kan, sa anak mo na nagsaludsod Ay, wait lang. Ay, Wen, malagip ko tatang. Kasla da sa bali Panangawag ni Dalmas kan ni Rodea. Kasla Herojas, dyan ibalikas na? Anya, Herojas. Winangang, sa anak lakit ding agbidot. Inatur ni Dalmas. Naibabawi na pa'y nga rod. Kat nalpasin nga balikas na. Aba kado Herojas mo tipod no anakan ni Rodea. Binirgas na nga talaan day jay Rodea. mabalin na kasta nga agpaisaw. Hanggang doa pa nga imbabawi pa ilang ni Dalmas. Kasla adda di na kayat amaamuan may panggap ka ni Rodea. Ay, anya kumamot day ta. Dahi tati saan tayo amasungbatan siya ni Herojas ay ni Rodea laan di makasungbat iti dayta. Ay, kita kat Herojas pa yung tiawag mo ka ni Rodea. Saan ko amaklan? Anang bilbilog ni kumarangap siyak. Nagpaligi ana maggubat iti agkaruba apagilian. Nakipyang. Masapol nga taramitag. Dito sa anak kong amalaptan. Kung saan ko nga ipalubos. Amakipyang ni Kumar. No awan ni Herojas iti bangkag. Ken uray iti balay dala kay pitong. Sa dino nga rod tinapanan na. Naitatirsan ko nga babos. Inaramid mi tami na kabalan mi. Apay Dalmas. Kasta unay apa nagnangam. Isubok to lang ata dahi iti bunga nga ti paltog ko itingiwat mo. O kabos, malagip ko. Saan lang ita nagpukaw ni Rojas. At damanan dahi di san miyapan nakadanon di tibalay na. At dan sakit ipapapan na. Sana balen. Hinton sumangpot ni Herojas. Kat maduktalan na natadal tiri daw. Amunan tulatan nga danang serak iti balay na. Di mat. Saan na kay tagparang kini Don Gonzalo? Dayta ti problema ita Dalmas. Isu nga uray saan ko kumaakayat nga aramidan daytoy. Mapili tanag. Yan niya, boss. Panawan akon. Sige, boss. At dagla itiruar no ko sa bulandak.
Maliplipatak paikit din ang mapankitaan ti bangkay ni Mr. Samanyego. Uray siyak tinang mandar ka dagiti pasurot ko tapno patayin da. Nasken nga agpamarangak. Tapno adayo nga at tapen da asyak ti akin utak iti nakatay da asa nga pamilya. No saan nga agulimak ni Don Gonzalo, lading ngitaklangan. Oray saan ko kumaakayat ang mapasamak nito'y. Ay, naimbag day may kakumar. Adaw dagiti napatag nga ibagakan ka. Ama, Hey, ada ka gayam kumar. Itay ngamin napan kami iti bangkag ken pitong. Awan ka iti kalapaw mau. Ket adda nakita mi alugan ngaglaylayag iti lawang. Ay, ha? Kung nagtupay anak kita dati naglugar. ay na. Kasta una iti kigtot pikin pitong. Naggapgapan ngay dayjay. Nagpuspusipus lang tangag pang pangataw. Ay, adakla iti kadamortisan itay. Yung saan ko anak kita ti bagbagayo. Ay, uwan gayam kumar. Imay dadalmas itay. Agpada kayo ni Rodea asap-sapulan da. Ay, Herodias paikit diti na ibalikas itay ni Dalmas ah. Herodias? Wan, pagsarsaritaan mi itay day takin pitong. Ama kano day Herodias ti pudnumot anagan ni Rodea. Ken impang tana ka ni Dalmas. Ama, ina, no umay pa'y dadalmas ken Rodia, saan yung ibagbaga anak kita da? Tandanin may putaktak ti kinasya sino ni Herodias. Kasapulan ang makasaritak ni Samara. Tapno makapagsakbay dagiti dadakkel na. Kasapulan ang mapanak iti kuweba iti bantay. Masapol nga alak dagiti armas ko. San atap no maliklikak ni Herodias. Ngamnasken ang mabugtak ko dagiti nabatbati apasorot da krisante ngagtrustroso. Apay nga inaramid yu day jay Crisante. Dinataal yu tiri daw tapno lang makastrek kayo. Naggapam Herodias. Binaon ko dagiti pasurot ko iti bangkag. Awan ni Komar Ijay. Napandapay nagdamag kan ama pitong. Talaga asan nga inggaan ni Don Gonzalo. Masapul amay ka niti pagnakman. Baunam dagiti pasurot mo. Amang raot ka dagiti pasdag ti negosyo ni Don Gonzalo. Puuran da dagiti pasdag. Kat patayin da amin apasurot kan trabador ni Don Gonzalo. Anya? Masapul atong palin na Crisante. No di mo kayat nga ibabawi tintad ko abilog kan ka. Uray ni Samara. Kayat ko amay raman amatay. Sinalbag? Boss, tandali ako na. Apay asaan ko mapagkitan ni Herodias? Apay nga uray ni Samara. Kayat na apatayan. Agurura yung kinayaman nga ibili nyo, boss. Tingayin nyo ti grupo yo Dalmas. Niraad ti mangidaulo iti may sa grupo. Rautan nyo dagiti pasdag ti negosyo ni Don Gonzalo. Kat patayin nyo amin apasurot kan empleyado na. Boss, Puuran nyo dagiti pasdag. No asino man ti makalasat nga aglibas armwar. Patayin nyo. uray ti pasdag negosyo pagtrabahuan ni Samara. Iraman mi puuran kasta ka di boss kan patayan mi ni Samara. Oh, sinulbag ka? Boss, natungkol sa di paragpag ko. Saan ang mabalin ang matay ni Samara? Ispalan nyo ni Samara. Ilimang nyo iti may sa kadagiti bodega, Dalmas. Maawatam.
Ti mabalinam, no saan ati agtungpal iti amin nga ibilin ko, Crisante. Tangal ko ti biyag mo. Matay kan Samara. Awan kanton apasalsali. Awan ti pagpilian ni Kumar. No saan ati agtungpal kanya. Ipanagnag ko anapil-pili ka ngam iti si ka Kumar. Pero kakpailaan ni Kumar. Kalpasan na, isang nok ni Don Gonzalo. Makitutulangan ni Crisante, iti dahitoy nga inaramit ko. Uray lang nagsardeng ti panagtruso da ini nakita. Impakita kadakwada ti putno alangak. Kanya klase ti parso tayo ta, kakadwa. Patayin niyo! Ako makayo ang paltukan niya. Uray ibusin niyo ti balayo. Dati balakan ko na! Dumngag kayo iti bagag. Pumanaw kayo dito'y banday. Agsubli kayo ni Jepatad no diyo kayat nga ungawin kayo amin. Kakadwa, kasitkan tayo. Katrabusan tayo ti magina katagitin Jenso tayo. Saan kayo ang makaasideg? Nusan kayo apumanaw di bantay? Ibusin kayo amin katawanan ti agsubli ijoy. Ay, si kabat gaya, brody Imbay itay dadalbas, sapsapulen da ka. Kag ni Kumar nana, saan nagkadiya sapsapulan? Saan ka din may dito ay? Kwa, saan ba it? Nana siya nang dagas na gulbot. Tsak makatupay. Patayot itantay ito'y abakat. Ay, talaga saan mi pa'y nakita ni Kumar. Napan kami ijay bangkag itay bigat. Sakbay nagtudaw. Awan mo't ijay kalapaw na. Siguraduhan nyo lang, nagsasao kayo itipudno, mapitong. Ay, wan, Rodea. Mapanak nga raw dan. Agan-anad kayo. Kanamangan, no saan yun amapasangpot a si Bibia ni Samara. Magmamadubay ka nito kakadwa. Agruaran dagiti agtrabaho iti day tapas dek negosyo. Nasoyatan mo tan iti gasolina taglawlaw di pasdek. Day talangan mang sinde. Ambong, sumrag kay tunag. Ngkala ni Samara. Sakbay ang makapagkayamkam to di apoy. Masapol la makarwar kay don. Boss. Kastaw na itaray nambong nagturong iti rinaw ti pasdak negosyo. Agruaran na iti trabador. Itan kakadwa. Patay kayo amin. Magagaran kagadin para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sumagmamanubay ka nito kakadwa. Agduaran na kiti agtrabaho iti day tapas dagti negosyo. Nasoyatan na iti gasolina taglawlaw ti pastek. Day talangan mang sindi. Ambong, sumrag ka. Inka ayaban ni Samara. Sakbay ngagkaimkam di apoy. Masapol la makarwar kayon. Matay kayo amin. Siguraduan nyo amoram di basta kakadwa. Awan ni Bate yo si Bibiak. Nyambong di melarumbaran. Amang ano raman mutan.
Ngam ni Samara. Kakasi kami langit di kini Bos Krisantin may raman anatay. Sayang di kinapintas na. Kalagatin ng paldak na kini kakadwa. Awan sarday di ba nagbabunog na. Adon tinanay. Nen adda pila na bate asim biyag. Dampunggan Samara. Kanya katan tinabas samak na. Uray lang madudog tirik na kamakangkang nga kadagiti aso nga anapaltugan. Kang nagawat ti apoy. At nga na kinaranggas. Demonyo ti akinaramid iti daytoy. Makapaaliyaw. Tay paglaangan. Tay madlaw ko ako maribuso dagiti katrabaho. Tay sursurot ako na nagtartaray arim mo rin pasta. Tay kagamakalagipit ipan nakakita ka dagiti na paltugan. Naimpag. Tasana ka na iramraman na datay. Isang! Gungkunayo. Nakastrakak lang aro din dito'y balay ni Don Gonzalo. Sinurot na kailaan. Kaya't yun sa timatay amin Talaga analaw ti balay dito'y alakay. Awan ni Don Gonzalo iti salas. Adalakit ti iti kwarto na. Matungpalan ti pagayatam nga agkita ta Don Gonzalo. Nga mapaay ka iti kayat mo ang mapasamak. Iti apagdarit matlaan. At da akon iti sangot ti kwarto ni Don Gonzalo. Adita. Naglugatan ti Rida. Kasta unay apan nakakigtot ni Don Gonzalo. Dahito'y tirumbangkan kaalakay. Nakusbo at takos. Lading itatlangan, Don Gonzalo. Nga masapol nga aguli magka... Ay, talaga ang maburbur siya, anak. Apay nga taasan akayat ni Kumar ang maamuan ni Rodea tiya ay na dito'y balay. Herojas nga tanga agpaiso ti pudno anagan ni Rodea. Pitong! Lukataman tiri daw, darasag! Ni siya nagdadya. Pitong! Ay, Oh. Siya na. Apay. Pitong gawarin niya anak ta. Anya ti sasawang. Pinuran ka nung nagkitarmado ang lalaki si Pasta nga pagtrabahuan ni Samara. Sana pinaltupaltugan ng ititrabahador. Naingaman lakit din ti anak ta. Ay, saan ang mabalhin ang mapasamag na ito si Anang? Saan ang mabalhin ang matay ni Samara? Nakayayawan. Pagkalma ang direk nama. Aging kaitawan makitam abang kay ni Samara. Saan mo apanunutan anatayin? Sino ba ti akin aramid iti daytoy? Agik karuda siya nang... Ni Herojas ti dimtang. Apay nga awan pa'y dadalmas. Mamin ano lang apo oran dati pasdag. Wano, inkisap da amin ang apasurot kan trabahador ni Ninong Gonzalo. Madama ka di ka nagramrambak mo, Crisante. Kayat mo ka di, talanggayan ka. Saan pa yasimang pat dagiti pasurot ko? Oh, amang ano,
Sinigurado da napatay da amin apasuro kan trabador ni Don Gonzalo. Ang mga nabirbiro kan da pailaan ti bangkay ni Samara. Sinalbag. Imbilin mo ka di nga idatagdakan ka ti bangkay ni Samara. Saan ang mabalin ang matay ni Samara? Awan gayam. Tapno awan ti makunkunang. Pinatgakon ti kalikagom ni Don Gonzalo. Awanan ti problemam kankwana. Saan nakanton asingaan pay? Anya? No anya ti nagsaritaan mi kini Don Gonzalo? Kano anya ti napasamak kankwana? Saan mon adamagan kanyak? Maamuam tulad ta. Nyapay lang dagiti anang ni ko Kinso. Saan da ka di talaga kaya't nagtungkol niya? Kahit damsang imatay amin. Kadwa! Isardeng yung tagpokan kadagiti kayo! Pumanaw tayo dito'y bantay sa Minublan! Matayon! Kasta! Agtungpal kayo kanyak. Ibagayo kin ni Crisante. Nga sardeng nanti agtruso. Anak ko ay nagyamanak, tanda ka. Kunak lano dakas tinapasamak ka. Kanin magtadakasangpot ka matlan si Bibiang. Di mo lang muno ka sa no ti panagdandadag ko. Pamananama ka na uram ti pasdek nga pagtrabahoam. Naibaglangan. Tanakarwar ka dagos. Sagbay nagkayam ka manamin pinsan ti apoy nanan. Day talaang tanagarumbyada na. Gapo iti pan nagkakaribuso umiarimwar. Ay da. Kan itay agawid ako man. Adapay da ng kamot kada kami anang palto-paltog kada kami. Anya, ay susapo. Anya nagita na mapaspasamang anak ko. Wendang. Idatanggayam. Ay, apa man anay bagakin ko ano tinadamag ko ana pasamak iti pasti kapag trabahoam nagdarandarasan na pimanaw. Saan mo ka di anak kita aya? Ay, Nagdumanga ka dagiti kabalbalayan. Tapno saan da ka masurutan dagiti nagtagi arma sa lalaki. Diyos ko aya, mga nunit atang mumutan ti maisagmak. Inutil kayo talaga. Anya ka titimbagakkan ka, ha? Apay nga inramraman nyo ni Samara? Boss! Sakit akas lamang sakti akas. Uray matay ka, loko! Binilin ko ni Ambong. Sombra gini pasdag na alanan ni Samara. Sakbay ang pinuuran mi di pasdag. Namsan mi anak uri harimar. Abangan na raman ni Ambong anak sa... Umulong kayo talaga? Katamangan. Nooray ni Samara kat ni raman natatag iti bala. San mi anasukimat iti o nagdibastag. Kapiti sang patdag iti pulis. Sinalbag. Telepono boss. Sungbata ka di. Kat orayong paila nga siyak timang sungbat? Ha? Kaya't mo tapatayin kalangan? Awan boss. Ha? San boss? Hello. Ni Dalmas Dairoy. Anya? Boss. Nakita ka no dagiti pasurot ni Don Gonzalo anak Osbo iti kwarto na. Natay ka nun ni Don Gonzalo. Anya? Natayan ni Ninong? Sino tinang patay kan kwa na? Hindi nga tahi Rojas. Naimbag ta na iliklik ka iti pagad Samara. Makapatayak. Nudakas ti napasamakan ka. ay saan ka nga gipang tapitaw? Ay apaw, pagyaman ka kidi ta si bibiyag to'y anak ta. Saan nyo ka di analasin dagiti ng palto-palto kada kayaw?
O, anyamot na kinaranggas na. Pinuuran na lang nga rodan ti pasdak. Pinalto-paltogan na pa'y dagiti trabahador. Uwan nga ro tatang. Saan mi nabigbig ida? Ayop dayjay akrisantay. Talaga jakas. Ay, lakay. Ninom ni Crisante ni Don Gonzalo. Saan mo't nga taag ay sut akin na ako iti daya na pasamak? Uwan nga pa'y so tatang. Saan lakit di akabailan ni Crisante timang laban ka ni Don Gonzalo? Limbag, tasan ka na iraman anatay, Samara. Kasi ti Diyos ko, Mar. Nalabit. Saan ko pa'y agasat ti matay? Nalabit nga da kalintigan ni Ama Bitong. Amangan no da pa ka inaigan ni Crisante. Ninong ni Crisante ni Don Gonzalo. Kasapulan tayo ni Ina Bakat. Ina bakat? Wana, ti broha. Wenno mabalin na saklatan dagtig na eh. No anya ti masiimak iti balay ni Crisante. Ipakamog to adagos kada kayo, kada Ama Bitong. Ngam, napagad. Amangan numalasin da ka dagiti pasurot ni Crisante. Numalasing dak. Ket mapilitan nak. Ipusik amin ita Samara. Naimbag, tadimteng kasakbay pumanaw kami kadagiti kakadwak ki Rojas. Anya ti inaramid mo kini Ninong Gonzalo. May akas na ti saludsod mo kanya, Crisante. Imawag itay ti may sa apasurot ni Don Gonzalo. Kat impaka muna, anakita da kanu anaidtasay. Natayan ni Don Gonzalo. Sigurado na, anatayan ni Don Gonzalo. Saan ka nun nga umangangas? Tinungpal ko ti kayat mo. Nairaman pa'y ni Samara. Ngam apay nga inaramid mo pa'y tikas jay kanininong. Maawatan ka, no apay anasakit tinakam mo, anay raman anatay ni Samara. O muna kayon, sumaruno akto, kada kayo. Sakbay pumanaw ka, Kumar. Ada ko mapainas ka na pagsaritaan ta. May panggapitan niya. Saan nga ta nasaysayaan? Dumaamuanan di tatang kananang no asino ka talaga. Mampanunutak maday ta. Pagsaritaan tanto ano saya at into nagsupliak. Di may singasing ko. Pagparangan tayo anatay kan. Anya? Manamdaman to nga ituloy ta tagsarita. Nupod no ti atap ni tatang mo. Nga pa ka inaigan ni Crisante iti pan nakauram di pasdag. Sa pulen ta kalakit eh. Sige. Mapanak nga rudan. Ang ko tinagsaritaan da Kumar ken Samara. Umadamong ni Kumar. Ang mabalin nga da pa kainaigan ni Crisante. Iti pan nakauram ti pasdag a pagtrabtrabahuan ni Samara. Agab-apay. Kalabanan ni Crisante, ti mismo aninong na. Dahil tinarigat ang mailawlawag. Maamuan tayong tumutlaang doan niya tigapuna. Masapol a pagparangan tayo anatayan ni Samara. Ilamang tayaw. Ang sa dino, ti pangilamangan tayo, kankwana. Samara? Ay, nahiro siya. Ah. Ay, lakay. Saan nakataan na dapat tinapasamak iti pagtatrabahuan ni Samara? Kas iti insingasing ni Kumar. Pagparangan tayo anatayan ni Samara. Ay, Hingka iti kwarto ni Samara. Kat bilinam anayang baga. Ken nasaysayaat no saan ka nga agparang ken ni Herodias. Naimbaga malamiho nga mapitong. Nadamag ko tinapasamak iti pasdag negosyo ni Don Gonzalo.
kan pagtrabahuan ni Samara. Umayat ko mamakidamat no simrak iti trabaho na iti biga. Ay, dahil ang karoon din nakakalkaldaan. Kasta unay asangit ni siya nang. Saan ba'y anapasangpat ni Samara? Anya? Ayan nga ron ni Nana siya na. Ang pupupok iti kwarto ba'y. Kasta unay asangit na. Ay, Kaasimot ni Samara. Sapay ko ma. Na masarakan dan tumitlaan kan si bibihan. ay, milagro lang dumakalasat ni Samara, Rodea. Sige, Ama Pitong. Natumpal matlaangan ti kayat ko ama pasama. Kasapulan amay pamuspusak akasarita ni Kumar. Saan ang nagbitot ni Ama Pitong? Talaga addakas ni Crisante. Saan nasabsabali ni Don Gonzalo kinukuha na? Nga mabaling nga tapakinaigan ni Herodias. Naskay na makasaritak ni Herodias. Ngam sakpay na. Makasaritak pa'y da Ama Pitong. Talaga adimtangan ti umno apanawan. Imay itay dito ni Herodias, Kumar. Nadamag na kanaw tinapasamak iti pagtrabahuan ni Samara. Naimbag, tanangag ko tinagsaritaan yaw ni Samara. Kat natulagat ni siya nang. Nagkapuhak ti balay da Crisante. Pudno ti Arapyo. Ni Crisante ti akin nakam iti pan nakauram ti pastek negosyo. Ako kan ni Don Gonzalo. Talaga adakas dayjay akrisantay. Nihidong na pa'y amismaw. Agasan ti kaado tinatay, Kumar. Pagparangan tayo, anatayan ni Samara. Siyak ti mangilambangkin kwa na. Ang sa di daw ti pangilumbangam iti anak may, Kumar. Sakbay nga ipakak. Adda pa ipudnok kada kayo, kanana siya na. Anya tayo jay. Idi pa yan nagsaritaan mi daytoy, kini Samara. Nasaysayat ama-amuan nyo daytoy abanak. Ay, Ay, maburbur siya, anak, Kumar. anya day ta, Kumar. San kay kumaamakmaklat iti daytoy ibakak kada kayo? Nupay amok nga dandag iti madmadlaw yu kanya. Ken pagsidsidawan nyo. Sanak at tao Ama Pitong. Nana siya na. Saan ka tao? Aglang-lang ka abot at tao, Ay, Kumar. no saan ka ataaw? Anya ka nga raw. May siya kaganggan na at anaggapoy ti sa bali a planeta. Ay, Anya. anya. Ada naglabsing nga kapaglintigan iti planeta mi anagapuak. Naibaunak dito'y daga. Tapno agarami dakiti kinaimbag. Karaman ditan ipan nakasalwat ti nakaparaswaan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, imo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kaslamat maturog lang ni Don Gonzalo. Ngum saanan nga mang angas. Talaga na tayo ni Don Gonzalo, boss. Kunang nga ti tao ang madanon ko dito'y balay ni Don Gonzalo. Uray dagiti pasurot na, kat agdada iti ruwan. Kita ni Don Gonzalo. Kaslamat maturog lang. Ang mga numat maturog laang agpaiso. Ngum saanan nga mang angas. Natayan. Apay, Herodias. Tinungpal konti kayat mo. Aging ka dito'y balay ni Don Gonzalo. Salangadan na, Crisante. Oh, Nalipata mo,
Awan ti karbengam ngagreklamo. No anya ti pagayatak. Isot matungpal. Maawatan. Oh, sinangpag. Boss, panawag kayo pa ka ni Rojas. Mapanak lang itiror. Saan ako nagbayag? Awan ti masapul nga ilawlawag ko kan ka, Crisante. No madadal ti lubong, gapoy ti pan nakaabuso ti kabambantayan, kan ti baybay. May ramraman ti planeta mi amaungaw. Anya? Malagip ko di nakita mi kindi siya ng itibangkag. Lugan iti lawang. Lugan ko dahi ama, siyak tinaglugan iti. Kaya dapay masapol ang mama nyo, ama Pitong. Nala siya na. May sa ti planeta mi kan ni Rojas. Napagkatlaw na iti siya. Iso nga ganad kayo kinkwana. Mabutang kang agparang kanya, Kumar. Manipod iti nagrangat ta iti lawaang. Itamadlangan agparang ka kanyak. Sanak ko man ngagparangkin ka. Tama, numabuti nga king ka. Adanas ka na pagsaritaan tayo, Rojas. Talaga adakas ka. Nadamag mo nga tan, ti pan nakauram ti pasdak negosyo ni Don Gonzalo. Nairaman ni Samara, kadagiti na uram anatay. Nagsat ti bangkay na, kat saandan analasin pa'y. Tattao ka din ni Crisante tinanguram iti pasdak. Ang nakatayan dagiti ado at trabahador. Naskan ka di pa'y amaamwam day ta, Kumar. Rojas. Katnawan ko nak. Balsam ka din ni Crisante. Patayam ni Crisante. Awanan ni Samara, Kumar. Iso asyak metlaeng ti pagtungpalan. Makikaduakan kanya amang tagikwa iti lubong. Ay, nakasaritang palagayam ni Rojas, Kumar. O Nina. Apaman na nakasaritak dama Pitong ganda na siya nang. Nagpakita kini Rojas. Kat anyat ko na dagiti dadakkel na. Umanugot da ka di nga limang mo pailang ni Samara. Tapno mamati ni Crisante anatayon. Imanugot na. Kanamudan no asinuak. Ken oray ni Rojas. Naimbag, tasan da ka kinabutan. Saan? Nilang Rojas ti masapul nga anadanda. Mabaling nga pagganda nga paisaw kini Rojas. Kanagpagganda kini Crisante. Aglalo no inton ibutaktak ni Rojas no asino ka talaga. Kaninton makasangpat dagiti binutbutang mo apasurot ni Crisante. Dahil tati may sapang panunutak. Masapol na masalak ni Bagda Mapitong. Kapilitan ngay batik ni Samara ijibantay. Nalakalang subyak nukas pangarigan. Siya kunti makamukan Samara. Agyaman nakina. Inton parbangon. Sukunak ni Samara. Siririing kapailaan kat dengan santirabi siya nang maturog kan Dapay lang ti pampanunutom ay Ay da. Saan na karoon na makaturturog ko rin ang tinggan ti Rabi Ay, sumagmamano lang nga orasan. Umay tumanan sukunan ni Kumar ni Samara. Tapno mapan na ilimang, ejay kuiba, ejay bantay sin minublan. Takarisa nang masapul nga awan ti makaambo. Huray dagiti kaaruba no sa dino ti ayan ni Samara. Masapul. Apamatyan tayo ni Crisante anataya ni Samara. Ay, madandanaga na ka talaga. Nakabutbutang kayam day di ahir ujas.
Ay, mabutang sapay ni Kumar amang parmakan ko ana. Hanggang saan arambang nga agbutang tayo kan ni Herodias. Awan ti basol tayo kan kuana. Lakay, imbaga ni Samara kanyak. Ada mabukbukal a relasyon da ken ni Kumar. Anya ti kayat mo asawan iti dayta sanang. Agayan ayatan. Ay, saan na pa'y nga inaklon? Ay, agpadadan sa kada bariklik na ada iti tunggal may sa. Oray ambo na asan at hao ni Kumar. Ay kasanaw no agsublinton ni Kumar iti planeta da. Agladingit to ah. Ay, ngaron amo no kasanon to. Ay, Makaturturog ako. Maturog takiting. Riingin na to siguro ni Kumar inton dumtang. Kumar, sobre ka. Napanriniing ni Pitong ni Samara. Agya manak nana. Naridam kayo talaga. Parbangon pa ilaan. Nagsapa ngamin, ti pa nagrobwatyo. Sampai nagparang ti bangkak. Nupay adayo ti kabalbalayan iti bangkag. Numabalin. Awan makakita iti lugan ko. Ngaggampayag iti lawang. Ay, Kumar. Kurayam labiit ni Samara. Ngay robot na matkit din iti rabi dagiti itugot na abado na. ada ka di la pagdigusan na ijay. Ada na biyang ubog iti asidag ti kuweba. Sana problema ti taraon ni Jay. Kasta ka di. Wan ina. Ay, talaga asan dalat taas sumardang amang dadadaal iti kabambantayan. Ay, wan gayam Kumar. Adda na ibaga ni Sanang, maipanggap kada kayo kan Samara. Saan nga ta, ngagpagad kan ni Herodias? Day tapay ti may sa agapon. No apay ang masapol ng ilambang tayo ni Samara. Saan kayo madanagan? Uray ta kayo. Salaknibang kayo. Kapag siwat, idadaron tayo dito bantay sinimublan, Kumar. Dayjay pa lang, tibaga. Barang awan nakakita itilogan ko. Kumitak lang itinapintas apag diswan na. Maturo pa lang ni Samara. Anya ti planom kalpasan na makadanon tayo iti bantay. Mapanak to iti pagpukpukanan iti kayo dagiti pasurot ni Crisante. No adda nagbati kadakwada. Ado ka di tinapukan da kayo. Ado, ang mga numakaanayin akarga ti may sa atrak. Awan ka di tinabati at rakijay. Adan sa may sa. Kentikrin, ngagikarga ka dagiti troso. Sumuro taktukin kayo nga nagdama. Ada ramidet ka dagiti troso kan ititrak. Kaslamat maturog laan ni Don Gonzalo. Gungkod alakay. San nakinggan? Kapu iti aramid ni Kumar. Ang makitutulangan iti mapasama. Kadagiti sumarsar no nga itaw. May saknak ti aligagaw. Kenas ken amatay aming at tao. Kaya kung makita pa'y, ti ambok no bituan itay. San mo't nga ron nga aeroplano ti agintap sa agsilaw. Day lakit ti tilugan ni Kumar. Iti pattapatak, patog ti bantay simbinublan ti nagturungan day alugan. Ay, jak amo, numano nga aldaw asan mi makita ni Samara. Pagimbagan na matlaang. Ken, san mat abay-bayan ni Kumar. Awan mat nga tati pakan anwan na ijay. Lakay. Apay, sanang. Ay, lakay.
Nagkadugayan tinakamamas na napasamak iti kalman. Ah, Natay kanon ni Don Gonzalo. day. Awan mo tinaipadamag iti radyo hindi kalman. Itay lang arod anang ngagkaw. Sino ka na tinang patay? Ay, day tati saanin anadakaamat iti radyo. Ay, nukaano laeng ang napapatay ni Mr. Samaniego. Kanti si Bubukal a pamilyana. Agraman dagiti pasurot na. Kanda giti upat pa'y a negosante. Ay, nakaamamas nga rin doon dagiti amapaspasamak. Ang sasarunon dagiti matmatay. Ay, agpapada nga antukab a negosante dagiti napapatay. Ni Don Gonzalo lang arudan. Awanan ti pagpanakal dayjay akrisantay. Maksayan lakit diti bilag nan lukas ta. Ay, sapay kumaatakas na. Ang amdakal ti atap ko siya nang. Ani krisante matlaeng akin nakam iti panakauram ti pasdag ti negosyo a pagtrabahuan ni Samara. Kalbo na namimpinsan day ti apa sa tibantay sin mimuglan kumar. Manipod dita baba. Aging gay ti sagpat. Gapo iti kinaagom ni Crisante. Saan lang nga ni Crisante? Amin ababak nang kan sumagmamanuan nangangato a politiko. Tinangranggas iti kabambantayan. Ay nga mawan ti mabalin tayo pa'y. Masapol amay kaniti pagnakman ni Crisante. Anya ti pampanunutan yung aramidan. Santo napakairanudan ni Crisante da kita kayo. Buyam ti aramidek. Anya ti naramid yung ina. Napigsa ka kumar san ka di? Pada sa mabagatan ti may sa kayo. Uwan ina. Kabaulak abagkatan dayta. Kumar, anya ti mapaspasamak kan ka? Nadagsan. Kasla langdok ti kinadagsan na. Dahit tati kun nakasanan, apakairanudan ni Crisante dang ito'y pinukanda kayo. Anya. Ni Rojas na ito'y sumungat. Ay, madanagan akbutan. Malagip ko na istorya ni Kumar maipanggap iti dayta a babae. Lumuna, nairanaan na paanan ni Pitong iniaway. Nain pagkabigat yun, Nana Sianang. Kumusta kayo? Balasang ko. Pinadasyo ka din, tinagpatulong kini Crisante. Rodia. Di, kaya't ko sawan, baknang ni Crisante. Naasidag kadagiti pulis. Kan masak ng launay, kini Samara. Ada may itay, apan nakabagi tilintag. Ado ka no tihim natay, napuuran iti unag ti pasdak, kat saan ka no mailasin no asino dagiti ayon. Ay, nakakaasim at nga ron no kasta ni Samara. Hello? Asino da ka di? Oh, da kayo mat gayam, hepe. Anya ti madamag? Anya? Saan nyo pa'y nasarakan ti bangkay ni Samara? May sa atawag ti simrak iti pasdak. Anya? Uray isok at mapukpukaw. O sige nga rod, hepe. Agyamanak. Bye.
Masapol ang makasaritak da ama pitong kanana siya nang. Boss! Oh. Boss! Ingat ko di mo lang ininayad arilok tantirida. Kayat mo, Boss. taparparak tarupam Boss! Ha? Masabol ba man yun ito eh? At dadatugas, kanda kiti kadwa na nagbati, nagtroso iti bantay. Binutbutang kan pinapanaw kano idati may sa aparso, akas la robot tilangada. Oh, sinalbag at talaga. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Tinangag ko! Kapag nagsarsarita ni Dalmas, kan Pos Crisante, parme, tipong top ni Pos Crisante. Angam no patayan na nitugas, kan dagiti kakadwana. Dakkel ti maksay kada kami pasurot na. O, at na babae kasarsarita dagiti kwardya. Ni Herodias. O, na yung baglangan. Tata ni Herodias. Ni Herodias langan ti makaispal kadakwada. Nudenggan na ida. Ay, anya day talaga mo pitong. Kaslamapan kamot makigubat. Nakaibarikas ka lang aro rin iti badang bitbit mo pwede tatalunasan. Madanagan ka man launa yun siyanag. Sa dino nga bindaya ti papadam. Panak ijay bangkag. Nakapuspos kulan ti root iti asidag ti bangkag. Gaikak man. Iso, ti pakausarak na iti talunasan. Talaga ka di aday tatpagosaram di tatalunasan. Ay, anya ko mapay. Ita, tanay lumbagad ni Kumar ni Samara. Ay, kalmadon tiriknak. Bagbagi talangan ti ikanawata. Nakul uli maka amang ipalpalawlaw iti panagkita mi ti kabambantayan ina. Makapaladingit, ti makikita ta. Nakalawlawan ti paset ti kalbo apaset ti kabambantayan. Siya ti mangbambantay ti nakaparswan. Hengem kaslaawan, ti naaramida Kumar. Wan nga Roda, nagtinulungan ta ti manglapad iti panakadadaal na. Hengem nabilad dagiti buklis. No adda kumapan nakabalinta nga isubli dagiti natruso akayo iti nagtakderanda. Kumaina. Ngam, jak kabalan nga ramiden dayta. Nga madalat ta mabalinta nga ramiden, Kumar. Apay asan ka dimtang Herodias? May samat dayjay atirong. Pagpungpungtutan na ka talaga. Kaya't nan sa nga isulangan ti patayak. Nakasarsaritak datugas kan dagiti kakadwana presante. Talaga asan daan nagawayan dagiti akabuso. Natay lang nga rodan ti higanti kan ti bruha. At damanan sa bali akabusor. Dangkan na presante. Nilakit ti Kumar tayo. O sige, denggan ka. Saan ang makatulong ti panagpungpungtot mo? Oh, Nang nangro na adirumbang apatayan dagiti pasurot mo. Nunasgan ng agsubli tayo manin ijay bantay si Minuplan. Agsubli tayo. Agsango tamanin Kumar. May sa ti mapukaw kadata. Kat si katirumbang ama Uma. Giyaman ka tirong. No saan adimtang ni Herodias? Malaksid ka ni Togas kanda kiti kadwana. Nairaman ka kuman anatay. Agyaman naglaunay ka ni Herodias, boss! Pagsaganaam da Togas kanda kiti kakadwana.
Isuda mo't lang ti kadwa tayo. Ngagsubli iti bantay si Minublan. Kano, boss? Inton parbangon mo't lang. Kalpasan na makasaritam da togas. Agsubli ka ditoy. Mapanta kasarita da ama pitong ken nanasyanan. Boss, sayang nga agpaiso ni Samara. Saan nyo anak kay ranutan ti kinapintas na? Anay ko, boss. Salubag ka? Kasla magsat ti panaghangas ko. Anay ko. Tila nga di bagbagam. Boss, Agyaman ka. Tanalagan lang ti panang danog ko ka. Nimpigsak. Nakusbo ka kuman. boss. Bulon mo mutan tinatay. Sige nga ron, boss. Mapanak nga ron. Oh, talagaan na pigsado manok ni Boss Crisante. No maalokoy ko ni Herodias nga ikanak iti bileg. Labanak ni Boss Crisante. Oh, narangkas la unay kada kami, apasunod na. Inakitaan ni Kumar iti bangkag. Ang mga nakalpasan anabutang na ni tugas kan dagiti kadwa. Nagsublimat la at hagos dito'y patat. Kalpasan na nadadaan na dagiti troso. Binukbutang napailaang dagiti nabati a pasurot ni Crisante. Amang kalpo iti kapampatayan. Ay, nudyak mapasangput ni Pitong maging kain tumadamdama. Mapanak mo't iji bangkag. Adan ngagpaiso iti natalgad akasasaan ni Samara. Ngem, di Pitong mo't ti pagdandanagak. Ay, kaslada nagsardeng alugan iti samot ti balay. Ay, dagitin samot pasurot ni Crisante dagitan. Ay, anya nga iti ibagana kanyak. Ti amudaket na tayo ni Samara. Ano, Pitong? Kun ka ito. Anasanan? Umay kami man. Talaga dagiti pasurot ni Crisante dahi tadibtag. Timok di tirong dayjay. Itaak man laagad. Anasanan? Ab, Kaya't na kayo kano ang kasarita ni Boss Crisante. siyak laang tinagbati dito yung balay me. Ta, anya nga rod. Kat kasjay mo't kan tinapasamak kan Samara. Kat nimot Pitong, napan bangkag. Talaga asaan yun ang napasangpot ni Samara, nanasyanang? Saanin barok? Ado ka no tidaksot na bangkay, itinauram apasdag. Awan pulos pagilasinan kini Samara, no adda ichay. Sayang ni Samara no kasta. Uray bangkay la kumati makita da. Ay, Nanasyanang, alaan nyo da ito'y agatad. nagadun na kwarta na ita. Awan mo't bangkay nga itabon bay. Tulong ko kada kayo. Di yung ibaga. Apagkadkadan nyo da ito'y. Ay, agyaman ak unay baro. Kalpasana na pasangpat ni Crisante dagiti pasurot na. Ket maamuan na ti panang butbuteng ko kadakwada. Anya nga tati aramiden na ina. Dayta ti masapul sa ganan ta Kumar. Durugan laki din ni Herodias. Sublida dito'y bantay. At mapasamak manan ti panagrangit yaw. Namnamaka kas ti mapasamak ina. Sanggum ka dita kin Herodias. Laglagi pam tinapasamak ken ka. Idi pinagtinulungan da ka. Santon ang mapasamak ti kasya ina. Sagan na aktipan nakisangok manen kadakwada. Mabalin matapilyam ti sana makirangat kadakwada.
Umdasan na makitan to tinamay ka dagiti troso. Ina, Mabalin mo ti makipagkita kadakwa na kumar. Ada may singasing ko nga ramiden ta. Ay, nagpudot lakit dain. Ay, nagdagaang man da ito abulan ti Disyembre. Ay, mayak naglinong dito kalapaw. Tadyak kabailan ti kinadarang ti inay. Di rodea. Ay, kuna di kumar nga agandat kami kano iti daytoy a babae. Ay, Ama Tito, ah, agmay mesa kayo man? Ni Kumar? ay, awan mo't dito'y bangkag. Nabayagan ajak nakita. No kasta. Saan na pa'y anaamuan? Tinapasamak kini Samara? Ay, maladingitan ak amakalagip itinapasamak ni Samara, Rodea. Ay, uwan, saan nag-aambaw tinapasamak kini Samara? Agdwa-dwaak. Nupod na't ibagpaga ni Ama Pito. Anya talaga tinapasamak kini Samara. Awan tinakita da ang bangkay na. Uno, nakalibas. Ilam-lamang lakit din ni Kumar. At talakit di iti pangiduldulinan ni Kumar iti lugan na. Kandag iti armas na. Herodas! Ni Tirawan. Herodas! Agmay-mesak lang. Malagip mo, tigid daw ko idikan ka. Ngay kan nakitipilag akas kan Bos Crisante. Tapnaan niya, Tiro. Kayat mo, ada kayo ti agpinatay ka ni Crisante. Nagsaro no lagayam nga imay da Herodas ken Crisante dito'y balay siya nang. Wan, katkas lang dua-duano na tayo ni Samara. Gapo iti awan nakita na abang kay. Adaw tinaksat abang kay. Ngaging gaita kat saan da pa'y amabigbag. Ay, nakaamamos nga ipapatay. Ay, awan pusaw ken kararwat nangaramid iti dayjay. Pinuoran da lang nga rodan ti pasdag. Pinalto-paltogan da pa'y dagiti empleyado. Tapno sigurado nga awan ti mabatay. Naibaglakit din Ay. ata na ispal ni Samara. Naalis tuwanda ti rimbuare di maurura man ti pasda kat saan iraban. Baro abiyag para ken ni Samara siya nang. Ay, isa dino nga tayo atin ang ilumangan ni Kumar Kenkwana. Ay, saan tamot nga miinan anatamag. Ay huwag gayam. Ada nga ta pa kainaigan ni Crisantay. Wano, nagtulagan da ni Herodas ti pan nakauram ti pasdag ni Don Gonzalo. Ay, saan mo nga isagbak ti biyag mo iti day tapitong. Ah, Uray tawan mo da sana pasamak iti anak ta. Saan akayat ni Herodas apat kan tikintaw ko? Ngay kanak iti bilag akas kan Bos Crisante. Kas lalandok mat nga ro dagiti gamgam na. Ngam no pat kanak ni Herodas. Amangan ngagpaiso. No da kami kan Bos Crisante ti anpin natay. O narangkas launay. Entong parbangon gaya man, nagsubli tayo tay bantay si Minoblan. Juan Herodas, no asino man tinangbot-butang kadagiti pasurot ko. Kayat ko, asang wanta ida. Si kanto mismo timang parmak.
tulungan kan tulaangan inton marigatan ka. Anya, Sa balik iti malagip ko, Crisante. Kasanon ni Don Gonzalo, sumangpat ka no dagiti anak na. Ngem ko na dagiti kabagyan na. Kaslamat maturog ka no lang ni Ninong Gonzalo. Saan da paya pinabalsamar? mamati ka kadi, asaan pa'y anatay ni Don Gonzalo? Minamauyong. Diyak pa'y nakapuot itinatay anagungar. Makamuda, no anya ti kayat dang aramidan. Boss! Boss! Pinaibat na ka no! Inton parbangonan asumang at tayo iti bantay. Sakbay ang makapaglawag. Makadanon tayon iti pagsangatan ngagturong iti bantay. Crisante, saan ta makikuyog kadagiti kakadwa? Ah. Anya nga ro ti pagluganan ta. Siyak ti makaam mo. Boss! Saknay! Idauluan nyo kada togas ken dalmas dagiti kakadwa. Kasapulan nga usar tilukat ko. Amok, asaan akabaalan ni Crisante ni Kumar? No saan mi ana para mag-idi? Masapul ang maungaw ko di chay Kumar. Saan lagi di anam namaan ni Kumar dayto? Kan may matangan ni Crisante kan dagiti pasurot na. No kasano ti kinapilag ko. Panawanan nga awan ti ilimod ko kadakwada. Saan ka naturog iti o nagtikuebay na? Nagpatpat nagkakadi di tiruar? Uwen, Kumar. Adda malagip ko. Saan mo ka din ipakaam mo kanipitong kan siya nang nusa dinutiayan ni Samara? Ipakamok. Agsubliak ti patad. Urayin talang ni Crisante kan nagiti pasuro na. Sigurado ng agsublida di bantay. Kadwada ni Herojas. Ngamuray ni Herodias. Awan ti maaramidan na ni tinaramid ko kadagiti troso. Mas daw dalagit di iti naramid mo iti truck. Kasta pa iti crane nga ikarga iti troso. Kumar, tumangat ka iti lawang. Saan lakit di abitwen day tagit dep ag silaw. Kan saan mat nga aeroplanaw. Lugan law ang daytay na. Kat nilagit di Herojas sinaglugan. Manyang karo di dati pang panggapap. Bayan tayo pa lang nga makita dati napasamak kadagiti pinukanda kayo. No namnamam nga damay tulong ko. At tuyak lang. Siya kung di baka mo. Kasapulan ni Samara ti kasarsarita na. Mabalin naman ti rumuha di ko kaya. Ngamsan ko mga madayo. Nasa magtadlaw-law. Sana madlaw nga dago kaya. Dahita lang tadadagiti agas asisa wa karasan kan baklat. Dahil tati ba na ganapag gaday na. Nga madamot kiti pagimbagan na. Nukas pangarigan makadanon di kiti pasurod ni Crisante dito eh. Saan nakas karina makasidagda. Ang mga nakariingan ni Samara. Sige, sumnag tayo di ko kaya. Kalpasan na, addan to papanak. Ket aramatek tilukan ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ti pampamayam itilugan mo, Herojas. Agay ayaman nakadi. Laita, nakapagplastaran ti paragampayat ti spaceship. Troso dagijay. Kasla saan damot anan ano? Nalawak ang makita dagiti troso.
ta nakalbunday ta apasat ti kabambantayan. Ngam na puskol pa ilang ti kakaykaywan iti dayjay apasad. Planok nga ijay ti isarunumi apagpukanan. Tugas! Anatam ti panagmanehom! Anda tayo ti bakras ti bantay! Basit lapit tut mo! May karuskos tayo ti daraas! Ha! Putno ka di ti makitkidag! Kitaan nyo ti agam mambayag iti lawang! Anya klase ti lukan dayta! Kalpasan ang makapamigat ta sanag, mapanak ijay bangkag. Ada nga tan ijay ni Kumar. Dahi talag tisan kong amaw. Ay, sa dino nga taaya tinangipananak ni Samara. Saan nabit ana iba ka? Nasay-saya at mutkit day. Tano kas pangarigan ada nakasiim ka dagiti karuba, ti sasangput iti ni Samara. Maidanon da kini Crisantay. Ay, saan mo't nga ta? Saan akanayo na mapagtalkam ti karubam? Nabilag ti kwarta sanang. Ay, ulmot kindi ngagpaisaw. Ay, nabsuga kaun. Adala pa panakbiit. Ay, uray ta nasipngat pa'y. Saan daklakit day amadlaw. Apay nga awan ti truck. Kan awan ngut jay crane. Ano ti pagpungpung tutang presente? Ado ti troso amay karga iti truck. Ngam ayan na pa ti pangikargaan, Herodias. Unag paiso. Napananda. Amangan na imay tinakaw dagiti padam nga tros-troso. Mabit lang. Anya dayto? Adda nagayok. Uray, tawan pa si Kadwayaw. Agayayam kayo pa lang iti sinantrakan, sinangkrainan. Ti bruha? Sinalbag. Si bibiyag pa'y lagayam dayta abruha. Agparang ka! Kat patayan ka! Sinurot nakgaya, Mina. San ka nakita itay? Ngumnanggag ko ti ayak-ak mo. No nakitam la kumati lang ay tay ni Crisante. Akas taunay apong tunda. Nanggag ko ti pa naglalaaw na. Apayasan kayo ang nagparangking ko na. No nagparanga kadakwada kini Herodias. Pagtipunan dalakit diti bilag datap no ungawon da. Amok asanda kayo akabailan. Mabaling ko kumati makirangat kadakwada. Engem kayat ko makita dapay no anya tinapasama kadagiti truso. Imunada kini Herodias adimteng dito'y bantay. Sumarsaro nun to siguro dagiti pasurot ni Crisante. Amang ano aldaw to na makadaanon dito eh. Agsubli tayo pa'y lang iti kuweba. Si kalatan ti mapan mangkita kin ni Samara. Siya kung ti agbati dito. Wan, kita dalang dita kasama kantilogan ko. Igi sa langin na banda tinabati na puskol ti kayo na. Amangan no agdakiwas ni Herodias. At makita na tilugan mo. Amangan no dadaulin na. Anya? Ngam siya ti makaam mo. Tintulak at lugan na ti dadaulak. Sana kaskarina ang madadali na. Nalagda. Uri pagtipunan ta tibilad ta. San tayo ang madadal? Kahit masawan, pulido ti pan nakaaramid na nukasta kuman. Kunak numabit ka lang. Nakasingisingin tinit. Sa nino ngamin ayat naggapwam. Ay, napayag ang nagpalpali iwak iti aglawlaw ti balay ni Crisantay. Andiya. Dagiti gwardyan sala tinabatay.
Nangag ko ang nagsubli ka no da Crisante. Kanda iti pasurot na iti bantay si Minublan. Ay talaga asa anda amaming ka. Ay apay ti napaliimaw. Ay awanay. Naanadag iti pasurot ni Crisante. Binilin nga ta ni Crisante ida. Asan da pagsasaritaan ti panakauram ti pasdag ni Don Gonzalo. Duda-duba. Kaslasaan na nakapapati ang maaramin ni Crisante nga isot nang umandar iti panakauram ti pasdat. Ang asino tinang patay ka ni Don Gonzalo. Ay lakay saan tayo umot nga mo do sa dino wano asino dagiti kabusor na. Ay, adu pa iti pasurot na ngam ni Crisante. Si kamot la tinagkunay ti dayta lakay. Ay, Baknang kadwana dagiti agtuturay ken dagiti pannakabagi ti lintag. Kadanon tayo matlaangan kakatwa. Agsagana kayo. No saan lakit di anan, ano dagiti pinukan nyo akayo. Tugas. Ang mga no ibilin ni boss nga ikarga tayo at agos dagiti troso. Boss, anda na daso mo nga na pinda sa babae. Boss. Ha? Boss. Salbag kayo. Sa inyo kadya malasin. Ni Hero Just Data. Sinangpot kayo gayaman? Ha? Herodias! Apa ya siksika? Ayan ni Boss Crisante. Makapungtot launay, Tirong. Ha? Nagbayad kayo kami. Crisante? Ha? Sakpatan dagiti pasurot mo. Oh! Na Herodias day chay. Sino nga ron tayo yung babae? Boss, kalata nagpukaw ti babae. Boss. Naigo, nagsakitan. Nagpiksan na yung hangin. Uray na natuplag kami. Anyat na pasamak kada kayo. Boss. Ha? Nasa ganti pagkarang ko, boss. Kalata na hangin, itinapigsa. Kat nadalap kami. Anya. Kasanulangan a kinapigsa ti angin dayta. Di pa'y kat nakarkarong nagbagyo. Kas nalipog po, boss. Wan, boss. Nalipugpog ko ma. Naitayab kayo. Kat no sa dinula dita kumanti na kay salatan nyo. Boss. At da nagparang kada kami itay a babae. Impakarup me. No ni Herodias. Tagkarup robada. Angam nakigtot kami langain. Itay nang nagmetitimak ni Herodias. Anya. Pagangawag dagiti pasurot ni Crisante. Nagpungtot ni Crisante kan Herodias. Kita tunoan niya ti aramiden danoan niya ti namay akka dagiti troso. Kaya jay, nagturungan iti ayan dagiti troso. Agpungpungtutan nagdayay abruha. Namin adun asinakar na tilangak. Matulad na ba'y titimag ko? Gerong! Anya pa'y lang teraramidan nyo. Sa pulon nyo dayjay kren. Katrugyan nyo nga ikarga dagiti troso. Sige, kakatwa! Agtumpal tayo kan Boss Crisante! Itinadya-akado tayo! Lakan tayo! Tumpal at ibilin na! Sige, kakatwa tayo! Dirungan natin lang, kakatwa! Dirungan tayo! Boss! Awan tiket, boss! Hindi na sa pulan! Anya? Wah. Talaga nadagsan kakatwa! Sana mamati ni Boss Crisante! Kasla nantok ti kinadagsan dagito ya troso! Sinalbag. Boss! Talaga ka di apagpungpungtutan dak. Kaya't yo, tapatayin kayo amin. Boss,
Masan kayo kata kami, boss. Saan na kami patayan? Boss, stop na mamati kayo, iti magpagami. Tumulong ka ang makipagpagkat. Anya ti konam tirong. Boss. Boss Dak, samandaran amang tulong kada kayo. Talaga kadi akayat yo ti matayan? Saan ka diya, boss? Kaslalandok tagitigam ka mo. Amangan numatay kami at anugam. Uray matay kayo amin. Tap naman pasan day ta problema. Siya kunti mang bilin kan ka Crisante. Tulungan dagiti kakadwang. Anya? Siya timang bilbilin kan ka. Kat masapol atong palin na. Kabaalak da ito eh. Uray sandak at tulungan. Amangan no mabainan ka kadagiti pasurot mo Crisante. Agbilang ka aging ga iti talo tirong. Wen, Herodas! Ah, May isa! Dua! Talo! nagdagsinan. Oh, sinalbag. Kung nagtupay, akas lalandok ti kinadagsin na, boss. Saan kayo nga minamamati? Agpapada kayo amin nga inutil. Aglisi kayo. Dua kami lang kinikrisante amang bagkat iti daytoy. Wen, Herodas! Kagato aglisi kayo! Masa yung alis tao? Agyan ka iti pungto na Crisante. Siyaw. Siyak dito'y puon na. No kayat mo ti tumulong tirong. Agyan ka iti tengana. Sige, Herodas. Kita ikman no pagpatinggaan ti kinaping sa dagito yadwa. Apay nga tangamin asaan amakiriin. Nakasagana akon. Agpirsa ka na yung bagtirong. Sika nagpilan. Well, boss! May isa! Dua! Talo! Saan? Nagdagsan. Diyak maawat na ito'y. Talaga na dagsan. Basta saan ako sa ito eh. Kung nagtupay! Talaga saan at troso na ito'y. Landok. Ngam kasano anak pasamak na ita. Aramid nga ta ni Kumar na ito'y. Ngam tsak mamati. Ada kastoy kabaalan na. Ngam noan niya ti kabaalan na. Kabaalak. Ano? Ti bruha nga ta. Kaya't na kami apagay ayama. Anya ti na may kadagiti troso ina. Mapanagnaganitan ni Crisante nga uray kasano ti kinabilag na. Ada pagpatinggan na. Kastamot kan Herodias. Amangan oras siya, kitjak kabaalan. Aman, Kumar, kabalap. Nangagyo ka di dayjay? Adda nagayag abakat. Sika bruha. Saan na kami apagay ayaman? Agparang ka. Kumar. Anya ti makunam. Kakadwa. Sawaran nyo taglawlaw. Idatagyo kanyak day tabakat. Hoy! Bruha! Ina, siyak tagparang kada Crisante kaniro. Sige, Kumar. No di mo kabalan ida. Tulungan ka. Saan nakapagpungtutan si kabruha? Agparang kakanyak! Tirong! Nung saan nyo ang makita ti bruha? Puruwakan nyo iti granada tinamnamaan nyo ngayon na! Nagpiksan ti angin. Kasla maitayo ka. Crisante, kumpat ka kanyak. Magpungpungtutan nakday ta bruha. Apay asaan amatay? Ha? Anya klase tinabiyag da ita? Ni Kumar, parang natipod no alangan.
Pagagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apay, boss. Di ba't na kayo lang? Iti tayo tagang kanat, agrangat. Apay nga agtigtigargar ka. Boss. Jak kayat ti pasurot at akrot. Kayat mo tapatayin ka lang. Saan po? Saan, boss? Pangasyo. Kaya't ko pa diyang biyag. Anya ka diti pagayo kanyak, boss. Agsagana kayo kadagiti kakadwam. Usarin nyo dagiti armasyo. Isagana yo dagiti granada ken dinamita. Sige, boss. No pagtitinulungan tayo kada Herodias tayo da parswa. Kabailan tayo apar na ka. Saan nakalakit di akabalan ni Crescente, Kumar? Saan nakamamate? Asaan amakibiyang ni Herodias? Amok nun niya ti pampanunutin niyo, ina. Agpadataan na parmag da Crescente kan Herodias. Gaputi pa nagtipon iti bilag da iti. Ngam no agtipon ti bilag tamag. Kabailan tayo da. Aging ka iti kabalak. Siyak ti makam mo. Saan kayo amakibiyang? Saan anadlaw da Herodias kan Crescente ti kaadak iti asidagda? Kat nangag ko ti imbilin ni Crescente ken ni Tirong. Anya. Uray pa eh. Uray pagtinulungan dak. Sangwag da. Ay, madula ka daw saan tada kita ni Samara. Kailiw ko na yan. Kumusta ka ta? Saan nga ikadang ni Kumar nga ilumang na ni Samara? No saan na anam-namaan nga ada itinatalgad akasasaad. Aglalaw, nuupod no ti atap ta nga gayan ayat dan. Ay ayatan ni Samara ni Kumar. Uray amuna dumteng to ti aldaw nga ginadayo da. Hanggang saan pa'y laing aday tat ipanunutam siya nang. Talaga ba? Ay, di kinatalgad, di kasasaad ni Samara tinapatag. Sa Paul, nagdali na ti pamate ni Crescente, anatayon, di anak ta. Nakay. Kudama nagsubli na Crescente di bantay. Kasunod no iti bantay si binublan tinangilamangan ni Kumar kundi Samara. Boss Crescente ti mismo nga imasidag iti dayta parswa. Itan ama panagnagkam. No kasano ti kinapigsa ni Crescente, Tirong? Herodias, mayat kumano kasla akin ni Boss Crescente nga addaan iti bilig. Kasano no imbes ani Crescente ti inikak iti bilag? Katsika, Tirong? Katsika ti makisango kumaitakan ni... Kat mapatay na ka? Ha? Oh, mabutang kamatlagayan? Herodias, agam-am mo kayo katiti dayta agang ganat. Apay asaan mo ngayon tuloy ngayon baga ginagan dayta na biyag. Talo nga agpatinagbaatan mi iti dayta gangganad. Adayo anatay tayag ken nabanbanag ngem iti bagik. Kaslarurog ngem aglanglang nga alimandok ti robana. Naunag dagiti umasol ken bumirdi amatana. Kasla agsilsilaw. Dagiti takyag ken kurong na. Nakukutong ngem napanag ti barukong na. Mayok ni Crescente iti panangkugtar ni Kumar.
Kat nagdisaw iti asidag ni Herodias. Talaga napigsa ni Kumar. Sa langit di akabailan ni Crescente. Ngam tulungan ni Herodias. Kaya't da pabintakan ni Kumar. Kasapulan nak ni Kumar. Ngam sa anak ka no amakibiyang. Terang! Saan kayo paila amakibiyang? Crescente, no di mo kabailan tigang ganaat. Amakan no daytoyan ti kanibusanan. Nasaysayaat no ang patinggan ti kinadakas mo, Crescente. Ni Kumar, nagtalinaan iti nagtakdaran na. Timaliaw kanyak. Tinong edak. Kaya't nasawan. Kabaalan na ba? Malagip ko. Ilugan itilaw ang ni Herodias. Sa di nga tati nangilimmangan na. Ay sapulag. Kat nukas pagarigan. Tamaaros to ni Kumar. No pagtinulungan da Crescente ken Herodias. Pakibiyangak tilugan na. Barang kabailan ti bilag ko. Apaggarawan ti lugan na. Iti sumaruno a panagrangat mi iti dayta agang ganat. Isumat ti patayukag. Naimbag, tanakatakder ka adagos iti nagdiswan itay timayok ka, Crescente. Agpata kayo, anatumba. Natangken ti bagina. Ngem sa anak anasaktan. Gaputa nagbilag ka, Crescente. Nasken nga agbaligi ak amang parmek iti dayta agang ganat. Tirong! Kalpasan ang mapadsumi ken ni Herodias dayta agang ganat. Kayat ko asiguraduam amatay. Isagana yo dagiti dinamita ken granada. Urayam lang tibilin ko. Umaikan, Crescente. Kadwaan ka amang darok iti gangganaan. Ngam si kapay laang ti makirangan. Salbag dayta. Ipaneknek ko iti dayta agang ganat. Kabaelak apadson. Nagkuyog da Crescente ken Herodias nga agtulong dito'y Kumar. Anggap da ka apag tinulungan. Palubusan nyo ida, ina. Talaga ka de? Asaan mo akayat at tulungan ka? Adda kay kong ipanagnak iti dayjay ay Herodias. Santon ama ulit tinapasamak ide kadakwada. Ngem no kas pangarigan laang. Aramatek dagiti armas ko. Sika nga ron ti makaamo no day tatikayat mo, Kumar. Tumulong aklaangan iti sabali awagas. Sa pulag tilugan ni Herodias. Ha? Ina? Nakadanon iti nagpatinggaan ni Crescente itay, Kumar. Panawan ka nga rudan. Awanan niya. Amok ang madlaw ni Herodias. Asan akabaalan ni Crescente. Pagtipunan daman ng tibilag da. Ngam nakasagana akon. Amo kon di aramidag. Kasapulak ti maysa nga armas ko. Ay, nalpas mo't lang ang adata dito'y bangkag siya ng agmalmalimtan dito'y. Adupay tinabati abagas. Ay, kato, nadlaw ko. San sa matabakbaksayan si Bagas? Amagan no sa namang magandi ko maritin na pa, uy. Ikit no sa bali aparswa. Amangan no san amang mangan siya nang. Sige, panawan ka pailaan dito'y. Mapanak agkamal iti karayan. Anya ka tanong kuyog talagan. Ay kastulat ang arudan di aramidan ta. Ilugan tayo ti pasagat ti paglutuan. Ngem agnatang kapailang
Dayton karayan nga agluto ta. Ay, huwag mawalin mo siyang paisaw. Kasi lang piknik ta na, alakay kun bakit injay. Uray sa dudwa tamot labangan. Manumot at masinatan aya. Katwan sige, tignaytan. Tasan pa'y unay nga aldaw. Tapno saan ta ang mabisinan. Agsagana kayo kakadwa. Aguray tayo lang itipilin ni Boss Crisante. Madrong. Ngamno awan ti kasat ni Boss Crisante. Sigurado asyak ton ti bang sukat kan pa na. Baknang akton. Kan ikan naktumat itipilit ni Herodas. Papaliwag titimag ko. Nangag ko na minsan tinagsapasiritan dakan Crisante. Kaya't ni Herodas at nagkikwaan tintero alubong. Numatayin ni Crisante. Armag ni Herodas. Kadua kaminto amang pagkikwa itilubong. Nakasagana ka din, Crisante? Kas iti nagtulagan ta. Si kapay laan ti makirangat iti day taagang ganaan. No talaga saan mo akabalan? Isunto ti panang tulong ko ken ka. Tumanaw ka dito ibantay. No kaya't mabay ti agbyag. Sikat ti pumanaw. May sakala agang ganat. Agsublikan iti nagapam. Crisante! Ti ganti ti dumaruban! Talangan ni lobong di kaya't mo adadalan. Meram-raman pa iti planeta mir. Talaga na siglat ni Kumar. Kaslaangin laang alimabas ti inlayat adanog kan kong kana ni Crisante. Anya ka kadi Crisante! Awan serbi ti pigsam! Kaya't munsa ti matayon! Sapol lang mamingkan di kinadagat mo, Crisante. Paspasam tagli si Crisante! Kaya't nakaakamagan sa ipanladaw na ka! Ay, pagpungpungtutan nak! Talaga kaya't mo adata ti agrangad! Herodas, sikat ka di daytan. Sige! Dumarok ka! Sikat ipataya! Malabsak dati rong kandag ikadwa na. Sakbay nga ituloy ko asapulen tilugan ni Herodas. Sutilit ida. Umasidagak kanitirong. At danugak ti darangigong na. Kakadwa! Delikado na ito eh! Nasiglat ti kabusor! Anay ko! Ti darangitong ko! Agdaran sa ano! Boss, abay kang paputok ka. Ada papuntahan kita kami, boss. Kasano at saka pong doon. At danang tanong kanyak. Agdaran di akong ko. Panawa kong ida. Ang sagana kayo. Sublian kayon to iton madamdama. Makapungtutan ni Herodas. Amuna asan na akabaalan adaaran tibilag ko. Awan sa bali a pagpilian. No saan na pagtipunan dati bilag da ni Crisante. Anya tar aramidan, Crisante. Bumangon ka. Kaya't mo ka din ti matay. Sinalbag. Daytoyan ti ultimatum, Crisante. Agsagana ka. Juan Herodas. Agbabawi kayo. No anya ti pangpanggapan nyo. Nakasagana ak. Umay ka, Crisante. Umasidig tayo tiday tagang ganaan. Pag tinulungan ta danugan. Angam,
inaramid tayo-tayan. Umay kakid din! Tara, Sam! Kumpat ka iti imak, kabayatan nga umas asidag ta iti ayan na. Dantaning kumara. Maamuantun ni Crisante no asino ah. Kitaag. No di adu ti mairamraman. Herojas, mariknak akasla at double tahing agkarkarayam iti bagik. Masapol mo dahi ta, Crisante! Itan! Dumarap ta na na, Crisante! Herojas, mariknak, anapigpig sa akmanan. Kanibosanan itanday tagang ganaat. Sa dinon tayo na! Nakitak itay anatumba! Takrot ka! Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.